Seni naras turang meriah ukurta, bancika kita jumpa mulihi ibas acara pepalem pusu, ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si bagikan kata di bata, mari raduras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, sebab ibas paksa indah kami banci perjumpakan kam ibas kanal YouTube YKB TV. Sope begikan kami katandu, mindo kami segelah gegeh kesasi badia ngeranaman kami, si peangkaken kataduman kami, jana banci yang kai erti kami, bagepe banci kami jadi pelaku arah katadu. Ngerana dage kam Bapa kami gosikap megikan ca, sebab reh kami mindo penampat ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sope si begikan kata di bata si buat ibas paksa enda, emekap perpalaskan sada tema, dibuat ibas renungan wasiat si ertemaken silang tujun di bata. Janah ibuat ibas Yohanes 10:8 menalkan ayat sada sebindu 10 siwah ayat 42. Si jadi palas perenungan ibas Yohanes 10 ayat 37 nina bagenda kata Tuhan. Jenari nungkun Pilatus, adi bage raja dage kam, terjawab Yesus bagi katandu eme, aku tubuh dengan reh kudoni enda, gunan cidahkan kebenaran kata di bata. Jana kala singalukan kebenaran di bata ibegi kena ngeaku. Seni naras turang, pola keselamatan si idalani bangsa Israel ibas padan sidekah, eme kini patuhan nandangi hukum Taurat ras persembahan kurban. Kini patuhan hukum Taurat itekankan ije eme alu erbahan si muhuli entah pe amal ninakin paksa eda. Tapi sebaliknya persembahan kurban si itekankan ije eme penebusan dosa. Arah kurban si sehken sebagai ganti. Duana pola keselamatan labo pas, ras labo efektif. Manusia labo banci nelamatkan dirina, alu erbahan si muhuli entah pe amalna, ras rubia-rubia sebagai korban, labo banci gantikan kutukan dosa. Manusia ngalakan dalam si pitut, guna banci selamat. Iba situasi dalam si pitut, eme dibatan dalamkan misina, eme nikapkan Kristus. Arah kata dibata, si jadi manusia, jana jadi penebusta. Misi Kristus jelas, alu ngatakan bagi kata du eme, aku tubuh dengan reh kudoni enda, guna cidahkan kebenaran di bata. Jana kala singalukan kebenaran di bata ibegi kena nge aku. Endam sini turikan Yohanes 10 ayat 37b. Peristiwa silang Kristus labo terjeng peristiwa tragis. Arah pengorbanan Kristus di bata nehken keleng Athena sila ergeri-geri. Kematian Kristus labo terjeng sebagai korban, si gelari victim, tapi lebih asasi me persembahan, alu ngasamkan diri, si katakan sacrifice. Seni naras turang pola geluh ngikutkan Kristus, menggit kita berkorban. Anem bagi gia rusur si terjadi eme kita milih guna engkorbankan kalak si deban. Sapi-sapi kata kita manusia si jadi korban. Guna erkorban si butuhkan eme pusuh pratenta, si tulus ras dem keleng ati sila pampe. Sebaliknya sikap engkorbankan kalak si deban
kapsi culas, ras melawan sura-sura di bata. Mari radu ras kita arpoto, ngatakan bujur kami bandu Bapa, sebab kambo ngerana man kami erti silang sebagai pengorbanan Kristus ngelamatkan kami. Pasu-pasu kata duke, kuga geleng lias ati hidup, ngit kam ngasamkan diri hidup, jadi kurban segelah kami manusia banci selamat. Arti keselamatan ini banci icidahkan kami arah perbahanan kami. Bujur Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus, sigonurikan katanduman kami, reh kami ngatakan bujur padu. Amin. Bagaim kata di bata si sekman banta wari beda, ulah kita lupa guna nge-like, subscribe, rasi bagikan manta-manta si debang, alu bagi kita go ikut muat bagin, nehkan pelayanan ibas pembarkan berita si meriah, radu ras YKB. Tuhan masu-masu kita kerena. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.